Saikorali akamang maya kayakha nningshiya ngarabing awilei kashina into bihori kamang limatan limara itum Jubilee shitsang mingtongna shitsang nali anatan kamibang ning mga jay kamay malay roho iming liho sana molu saikorali akamang maya awining achon sa sarap itun wikan na tani alapang niya rila pa kamatan pemihan itum Jubilee shitsang mingtongna shitsang nali anatan kamibang ning mga jay kamay malay roho iming liho sana molu saikorali akamang maya kayakha kashima digitalised awikahang kagana into pre-honor awing naramay kabrana itum Jubilee shitsang mingtongna shitsang nali anatan kamibang ning mga jay kamay malay roho iming liho sana molu One, three, two. 132. 나는 팅테일락 위에 팅팅나 마소지가 티슈나 오카 팅이리 아우나 사다무나 아우나 아바미반다 티슈나 반비시라 할렐루야 할렐루야 티슈나 반비시라 마가시마나 아우나 가무나 그리호나위 너윌레 가시빈지야 가시만 나바이마라 링가바나 벤하라 너리타 나로비나 할렐루야 할렐루야 지슈비
Amei Karachi Tangkhul Express Kamong Shora Ding Dei La Konda Soda Hitharan La Sarura Hallelujah Hallelujah Tishana Fad Mishigra Tishana Fad Mishigra $360. 360.
481, 481. Gale number 261. Amei wuivang kayakha eina, mikhavai yangmichingda, maleilak ningshiya,
心比个海心真好的。那宁静把路热里，这宁静把路热里，心个生爱那个宁静把路热里，那宁静把路热里，这宁静把路热里，那心个海对里那宁静了。海对你心真好呢，有那为阿西达米个海为嘛？为谁的你看可爱之后你？天了地听个你，天了地听个你听着。那宁静把路热里，这宁静把路热里，心个生爱能个宁静把路热里。98, 98, 98. Saikorali, yangmichingda ng sangkung sakay leka, higtapa kamtayan ni tor zinget kacar, kagsui kacar, kalamirin kacar, sampung kung sap wuivang, wuivang chung ningshiya. Arway tim na church program hi, masingkarang leka, mulunglan kami program hi singkakavai sase, ina program hi jang mikahang mikhavai sake. Sunday 21st December 2025. Atam hi 7 AM na sangay kasane ka sig jang side 7:30 li extend sakay ni. Masod kami lahi team number 460 hisang rumra. Masod kami sehahi Reverend Lenmi Simik Associate Pastor UBC Ukuna Samira. Nulunglan mi hi Kuilumla Melody Huyo, former chairperson Women's Society Mailiang Baptist Church ng Nulunglan Mira. Kalaji Kupchamay Laka presentation hi Jubilee Committee Women's Society Mailiang Baptist Church na atam kumirano. Ari yari na masod kami lali team number 460 hisang rumsa. Wuivang na buka shalam.
Jubilee. Atam mavakapei kayakha, kongkan rashungda, hitum wuivang Nathum hitharan, rashungda, maleilak, wuivang Ring the glory, hallelujah, Jubilee. Mavakapei kayakha, kongkan rashungda, hitum wuivang Nathum hitharan, teamna, rashungda, hitum wuivang Nathum hitharan, sharana ring the glory, hallelujah, Jubilee. Mavakapei kayakha, kongkan rashungda, hitum wuivang Nathum hitharan. Sasa se masot la kaya la kui kangiya itum saikorali sa kavavri ra aring athor no inaung ra itum saikor nali masot kuiradale ka kui milo Rivra Mailiang Baptist Church Women's Society li jingkum hangsini da phanga nanang yura migahai nanang naura migahai itum saikor na san kuilaga Tui gahai jingkum mirin paning laga Rivra nali itum saikor masot mingarum dale Rivra na nakakui milak lo Ijir nau bing na Rivra na sami gahai paning da lungkui somda Ipenejer po kasang jitakam maina Women's Society nala Rivra wing nau kami tan kami So payola kina sami gahai saikor ji Atsumang majila nau tot wasung da paning kawai Itum na lungkui kalingka laga Rivra nali masot kami we atam kuidale nana itum we program hili rang rumi da thandra mi gai saikor ju wangla ningshiya aruinga thorla Rivra na we sami man nana saga hai itum paning kawai lungui sun ga hai lan kawai itum piang hili rang ning hai re Rivra na nga chon milo lunglan mi lila kala program hili sur kuidak lai ga chi lila Rivra na wing yur kami na wing so kami jita sung mi kawai jishu na ningshiya sa asa da kapone Amen. Ojali chung ningshiya re so kami we siasa mikhavai wuivang aring lunglan mi he kuilum la melody hungyo former chairperson Mailiang Baptist Church na atam kumirano kala ano kubcha mailaga pangan he Jubilee Committee Women's Society Mailiang Baptist Church na kumirano Women's Society we literally rasang kind of side correlated English Kongkan Matai made a new to me level run so me to know. In Palaka, Igitang Kamataya, Digitalised, Igita Pakam Taibu and Miss Bang, let me sit there, Women's Society side correlated English Kongkan. Doing the travel moment with him, in the Women's Society side already for my Baba. Jingle Hansini the Panaka soon highway, the Lungway, soon high Tada. Mga song like that, hindi to women, the Kongkan Kasada, Birin Paida, Muka sooner like that, it's quickly like, okay, what luck say, he, in the Pongaye, little saikorana, ningshiya, are in now. Flaky,
Abatu berebra, anomia berebra, kalau mang nak thada berebra, ini singda, jadi saikorali mengalami menunggu kita. Inahilig ibigay ito mo niya pasok nito. Mailiang Baptist Church Women's Society sa nag-production of Ferdinand Jubilee 20 to 22 December 2025. The Queen and Senator Lagri when they sing the golden bell. Video number 460. Kilan Kangdami Free Will Creation Kasho. Kilan Kangdami Free Will Mansingla Kasho. The Egyptian Shome Reverend Dr. Johanam Tamang Pastor Nulungnan Me Freedom Na Melody New former chairperson Kojan Kalame Free Ringam Ascendra Stone Renegade by Freedom Na Pilayo Mongkong former Jubilee treasurer. Ari presentation hi Mailiang Baptist Church Jubilee Committee atam Lakay Relation Dungdang Mi Kuilum Na Melody Tinyo, former chairperson Women's Society Mailiang Baptist Church Day. Ari yang we program hi di kupsan sarwe to continuation hi church adumbi tum na chang laga singka vai sa se court of chikan na han na ga chang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ Check. Hello, check. Check. Hello. Check. Hello, check. Hello, check. Kokrumla number 397. Check.
Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Kokrumla number 5555. Hello. 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 Check. Check. Hello. Check. Hello. Check. Hello. Check. Hello. Check. Hello. Hello. Check. Ranu, ranu,
ya mai sei ma hai rio ko chi ba na kam shung do all right ila tiêu ka confuse sa de le ko chi na important maning mane Vervali khorum ngai rio Vervali masot mi rada razang gaya shikasanga ping Nathum saikorali Vervali makvada so kamiji dashung mirano Christmas New Year atam sao kada mi marani kada pam gasane ka Iramna expect sadak leili lang mai kharda razang aire ring phaye ningshiye itom arui yarui ashang seha sangrum kwai sa se in a prayer items seha sa kwai apong pingji in a hangta mige remekapta Mailiang Baptist Church Women's Society na Jubilee Tangkhul Hangshinida Panga kakashungwi Nitre kamayonena Vervali nga nai maida Vervali nga vap maida Kachangkat Nitre kamayonwi Kakhalat Maju Thailaga ring bashap khawai Mailiang Baptist Church Women Society ping wuivang sia sami se Mailiang li leida khalei shinau ping avang raping ngalanau ping wuivang tuklagena sia sami se ka khanye li Mailiang Baptist Church Women Society ping society wi your laping ram hiwi your laping atum wuivang sia sami se ko chi ga thawa mavre shili ka fula changdale fusang ga ila changdale brana matui mi da hi ka tha Jubilee ra ka changaina mi ring nga che ko kui kai ka nga che kui ngai la kaina khalei la changdale ko atam brana kamong shomi aka Vervali kui ka sang atam sam ka phangla leisare chuwangena yor laping atumna ram ka taili yujat ka taili ngalei ka taili fasang hai salala Vervali legacy kala Vervali ka thaya shinau agsada chat shap kwai sia sami se ka thumali delegates Razang ayar wi ena razang dakale delegates ping wuivang itum sia sami se hilira ka jangaina paupho ping na speakers ping na kala Jubilee hira ka jangaina thai ku khui kala so kami sampang laga shimle hanung ka bai delegates ping wuivang kala delegates jaiga resource person ping rano razang gaya ka tonga ping wuivang sia sami se kamatieli Tangkhul ima Tangkhul mi yurwi vari shi shongza paning laga ukhanang lage khoka masara la leida kale arui hili razang da kale hi TNPC la TPC la ngorum laga razang da le ko TNPC churches rangrum da le TPC we churches rangrum da le Tangkhul Baptist churches khoka masara la leida kale hi wang itum tuklagina sia sami se convenience masa salala nganing kala ka sa se now kavam ping na tadapam yaurano manganing ka piping ka nganing ka piping itum sai kor nganing kala ka hanga hai maramati hi wuivang akon chok la ka sia sa se ina amen sangmike sia sa se
Ishava Brevra, Nale ningshiya, Nale Masot Reshiping Little Fusum Teleco, Nangachon, Nangason, Sasai, Aho, Nangachon, Nangason, Jishu, Napami Ali Fusum the Sasa, Jishu, no imagine, Sasa, no imagine, get the Raj, delicate fashion kai, kacang kat, sokami, atam, pomasak, proho, na, commission, Jishu, Napami Ali Hospital, Jishu, no women, technically, Machina Haile, Kalomashamilo, Kakuisamilo. Nanangayumilo, aba, paho, nanaparu, Jishu, aba, ito may moray kapyamilo, Jubilee, eina, nali, atam, saikorali, kakuisang nila ko, itong may kabakam, kasya nila ko, ariatan ito. Ishama Bribra, Tangkhul Miyu, Maishina Gajangkat Haire, Matailak eina, Probribra, Ima Tangkhul, Baptist Churches, Ninka Koka Masarala, Probribra, Chatta khalei, TNPC, TPCA, Arshi Hishida, Kain Roklaga, Proho, Chatta khalei, Proho no ining kachang maning mane. Nawi mangalila, bikamoy mangalila, may sikatang katayro ko, proho itong akasada, ninka koka yang kasada, legashiwi lungli, proho nalimasot mirumay, atamchi tak lagay na kwiramilo, proho koka sakavaywi kamongji. Takta kaswamilo, proho ito may more kya leisalala kapyamilo, heava tangkhulwi, vareshi shongja machukva laga, proho ukhanang lagay, proho Moses katha, Joshua katha, kathana, tangkhul ngaleli, Johoramilo. Ari atam hitharan, itumna, ninka, yangka, koka salaga, proho, maram, kani katom wuivang, nali, boghai, nana shamida, kuisang kami wuivang, ningshiya haire, nawi mingjina, tek kamatay, kayui ngasajing rano, Amen. Leikyang Thor, Krista Mingli, Lucisita, Mingpa Salam, Milisita Le, 75 Kaohsiung, Mailiang Baptist Church Women's Society, Muto Kurum, Shimli Razang Kai, Saikorali, Brewi Sok Ming Sarano, Kla, Mailiang Baptist Church Women's Society, Pahui Kumi, Pashok Mi, Kla Tam Jidang Yurk Mi, Kla Hita Samatelak Kai, Rimpalak Kai, Chimisho Krak Mi, Itung Sakwa Rale, Masola Kyala Ningshiya Kumi, Mutoko Krum Sasai.
Arui Mutok Ranja Zetapai Mikhavai in Hunga Stemile Asamu Siha, local pastor Anakumire, Tami Kuru, A Sanging in the middle, Quarter Seat, Team Rajanda, Aya Wena, Palagenda, Jersey, Lumla Pup and Tami the Clevang, Ningshiya, Msot Kami Lale, Kike number 460, Msot Kami Seha, Reverend Totmung Saiza Pastor, Noman Baptist Church, Panglan Jubilee Committee, Women's Society, Mailiang Baptist Church, Tide Report, Kuru Sangriso Ashara, Accountant, Mailiang Baptist Church, Kajikat La, Kikil number 93, Kajikat Seha, Local Pastor, Masotla, Kulumla, Sorin Kasungla, Choreography Lead, Tom Singen, Lagley, Jubilee, Women's Society in the Choreography Limira, Very Tupa, Mi Kulumvu, Lemila MK, Vice Chairperson, Women's Society, Mailiang Baptist Church, Jubilee Songde, Masola, Team Horizon, Kumili Shidra, Matumi Kulumvu, Thermi John, Rungsung, Secretary Women Union, TPCA, Tuipong the Rumpalu, Kukasang La, Kikil number 563, Kukusang Seha, Chairperson, Women's Society, Ramsobung Baptist Church. Aru Yarui the Musot Kami Lali Kikil number 460 he Yarui Saikorana Kyakshin and Ningalga Sangrum Sersei, Chikumusida Musot Kami Seha, Revento Mung Saizana, Tom Kumirino. Lala
siasase kajing gathang ya sa khamia rei khamataya ka sa khwa rira na we mingle msot khamia tam samphang da itum saikorana nale kuing shunjang da sia sa da lei jimik sho hi rira matailak eina Mailiang Baptist Women Society we matai makeup kachia jimik sho akhane hi live rira Mailiang we shit kasanga saikora jang ring an eye church we nasot no pitin jang kala rira ram hiwi eina the three guy for two shock haya yo la ping chang la ka rira na le masot mingrum dak le saikora na ka khumi lo da sia sai acha rira Mailiang shano pingna jingum hangshini da phanga rira na hog khuya jimik sho sam ka phang he na soda shit ka sangli lam pung ka phang phaikar ka khui sang sak milo da juwang la si ha sai rira nothor atam hitharan hile shim hile ra ka chipda na lim sot khaming rum sot mi khang rum mai na soda nana rira johora mikhaya no we naung lava na no we kharing atui shaki sa khawai itum saikora live rira nana jangmida matui gi ga chia na we naung lava we thonglila no we so khami khawat mkhale ta shungmilo morchai male samathamida rira itum khamatha chimi shong athor sada damkhui shakhui da rira no shim hen itum kyang khreli shok vai ke da rira no we naung lava we mirinda na pangli hor sang khamine ngana khui gi dak le itum saikor lila rira na jangmilo itum rira manglawi tui shakwida rira ningyang khunga jimi shong salake da siha kasane hithada rira motori program hi pokawai na pangli horsang khamena nga soda itum saikoro wi manglala na pangli horsang khamine na savai milak lo da itum linga tang khami approach Christo ming sing da siasa da kapone amen. Musot kami lam musot kami siasa mikhavai le ningshiya ara Panglan Jubilee Committee Women Society Mailiang Baptist Church Nathum ra kumilo ji kumsi da tai report kiri sangriso ashara account Mailiang Baptist Church na tam kumiro atam khui si thau ke itumli leisila kaya madam thermi john ayawa aliwa ningshi mami mu kho aring ko thomi nau ke da itumli chitat khai ne jangai na madam nila itumi ot manga hi iromi program hi ba thaiwa ini isi college side isi hi madam ni program first le almaya khai ne laga latri da hi la hungry se gijing khaya la khaya hong gijing ngi jai da opa hi ina mahangai da ozali namkar sangkai ni na ozahi bana da saulo I mara da then ozana la sakjang da sa mi la ara medam la mathantu pa me yak mi bang ningshiya ke isi women society ne itum mikhavai odo malai ne khathal la envelope no ktia no ali sina ke medam na aksira Angya mazangkar ishiwui nongman Baptist Church wena yokhoma lila akasimang mangali raji thengai laga nongmanwi 0% la aksima mangali kang ning milo
想把就他，就他。就是他，啊。ishiwui yarin le pyong mi lo de bo de khle ne khawat le khale bom bom hai de aya isina pastors bing mi former bing mi riko pajin ba pam de ta chi that khai khle hawe irom ni ari ri bom de khle ya mangkung kapang khui a ma lem ne ma wan sa twe de kha sim kun na aya wi khawat bang kha ra khui mi de na chang pai tu thaแล้วก็อิชิวีเอาอีไลซ่าอัลมาวันซาตุยให้ได้เอาชิมคุณเดลรังนิ่งมิโลอยู่หลายธรรมะภาษานี้ก็ไปโยอารีรีอิชิวีภาษาภาษานี้ละเลยฟีภาษานี้ละอิชิวีอดมังอาฮิลีตุนสันยาวคมแบบเพื่อนมาถ่ายเลยอีทุ่มลีลังแต่อันสักสังที่อิชิวีอาจวีอันอดมังอาละจ้าคุยไม่ให้ได้เลยอาลีเลยอิชินะปังลันนกเจ้าเขามีไงได้เลยอิชิภาษานี้อักษรมังฮิลกังนี่มิโล就进不开，就用来的嘛。那过去，是那。la luisita than mili ningshiya atam khami wuivang ari ishi he women we majithat kapai leihauki the presentation wuivang atam hitharan ra gapai khui gijik sane yari na ningrak kahai hi masamya lo giji ishi women chong wiena nishili request kasane China ina ari hi aming hi serial aina pata miaure athum bingjin ne ishiwi ari chairperson awena banglan hirakhui milok ji hangai ormning aga shepali jang hai sa kha shimkhur bingjin na atam mashai khwai rakhui milok ji hangai kharesa da kuilum la philayo ahina ari itum ngathor wing lunglan hi ana isin nitre wuivang ningtong la gaina ana chikat khami nei chaina kuilum la philayo na rat leilakha apam hilira milo alila legishi wi atsaksa da ishi women na panglan hi sangai dalai chaina ka khaneli kuilum la Dr. Shangchung la as nidrewi thojan lairiki ana niyang tongla kaina chikat khaminai jaina alila legishiwi atsaksa da panglan nau hi mi da leye mingai da leye ana hilira da leya kha apam hilira milo Dr. Shangchung la ana malaya kha ashishim kurmiak na rakhi mikila China kakathumali kuilum la ramtawan re wuivang awi lan Tiong mai kha ithumli nga chon mi laga ni rei hi thada miron khuisang phangne China alila legishiwi ajaksa da ishina la pangdan no tiong no kha mingai da lei
hithada ashik thumhina azwi nitre hili akhum phanga wili akhum akha tangkhai ki ashik thumna ningtongna kaina chikat khaminai chaina arila latlu shit da thada athumli lamaning shi se gajila masa ga pai athumli la ning shi hi mi phlungrali de ishina ayahi lisi kha chok out sa khai nei chaina kharesa da ishiwui Queer Yaringam Talu Kongme former Tigan Anala Leda Lekha Hibaka Ramirino. China Kakaneli Azu Ishi Jubilee mara rang laga ishina thada ithungwing thorng jinwi kashai kasak sawi apongli ishina jihan ga hai mi akhle ye kuir ningchui akhle wiwangai ni ishi hing thorng jin awi mangai ni thumi sahi kashai song ga phangne wo chaina ajina la radle akha apam hili ramirno kuir ningchui China nextly Queer Sarim Ahina la ishi women wuivang Yangmei ka tada ningshiya sada lanau la chikat miai da le kala pangshop yangaina la chikat miai da le chiwangaina ali la ningshiya atsak sada panglan nau tiang nau mingai da le ana le hili rat le yakha Stacy li shok milong Queer Sarim Amara ka shishin kurna rakwi milo atam hi thumi mikhavai China azu nidrewi phungbu phungma ping Athum hilila ningshiya atsak sada pangna nau tiauna la sangai da le kharesa da quilum la somite moderator kakhneli quiru shangning secretary kagathuma li quilum la ana moderator kala khamate li quiru thangmai sing nashi mati hinala apam hilera milo ningshinara China nextly ariri ishiwui choir master Queer Ninghor Jiwitili ishiwui sound system operator Sakmi Queer Lungray Kala kakathumali ishiwui chairs guitar Queer Umbam Nishi Katumhinala Apam Hiliramilo ningshiya kala khana wasada yarili thada thar mingai gjiwa ayahi ishihi pastor bingwi lisi ishinava kapi khaine ka atam hina surot na hogi de ishihi
atam hi mashai khawai da thada shortcut aina thada hang khai ga sane maram ishiwui lisa ga hi 1950 to ari 2025 AD we aming hi lisau gi da atam ka sang kha khuyaura jai de isina thada champat aina sa khai ne jiwang aina Nathum na ningli pukhanga pala masamya lo kijiwa isina lisa khai bing hi isina machi thalak la present amingai nang solaga ishi women bashina mthala kaina riks khui khwai sami da leye jaina Nathum wi ningli punga pala ka tha hau khlai jang kiji hi question masamya lo kiji hi tharmi khangai ni ning share Malai khai chithal khai ka le lue re phyo mi lu ari thaiwa Baptist church we na yaw khom ishi yaw khom ashiwi yaw khom maram nei kha approve yaw khom here radale chena apam hili ramilo achon rosni The presentation he matang tang quick way salu si se chitat khai pastor kala women society in the rather clay 0% rami lala thada patang tang itum ni pau mi lo ningshiya hin ko bai sake Azui nidri pnitina Kengzawi idumui amin bagda baji sibaji azum samre jena Nathum nang teana bukui milo zibawa atami kigle ngchinaida jena ina azui tais kle thanksgiving hi totarena ham yoge Mailiang Baptist Church tais report on 21st December 2025. General Dice Week. Total here 1,87,100. Thanksgiving hina 3,000. Ngrum lega. Total here 1,90,100. 1,90,100. Kizigat lale keke number 93 team horizon na thal mirunu kizigat seha local bus na tung mirunu Hello check Hello Shanta
Siasase Kavat Makalaya Sasha Pangshapa Kasa Akavavra Provrivra Mikamo Hitom Hiva Achowi Achone Makatukane Kangazanane Na Matangaka Praho Hitom Wisakashap Kika Malay Mane Ka provrivra na wi lay kasi na wi lumasyan kami mga ina itumli proho na mavat nga sakmanay ning kasila masotla kaya kasila nali mi dalay ko avavrivra ari atam hitharan proho na wi sharuk tights mi shok ta khalei Kala hunting hanra what you rain ala nali chikata khalei Kala proho nali ningkashi mirada khalei Kala shiki ana kachacha wi khawli kamazang laga proho kwishok laga proho nali khokromwi Akaya kasada nali mishok haya saikora proho na kwimida kasomilo mishok hai arema masalak arano ka matai kamay na wiso kamiti shimkurli kalamipali tashumida nali kamiwi ringapa kangayamji matai maida sampang sakmilo Kala kachi gathana chikat ngai lala malay mata uklungena ningyang tongtingda nali chikat ta khalei sai korjila ka khuimilo la kachi gathana proho na khipakala ta mathaila provrivra nali machikat thai mata machikat ngai mata chatta khalei pap matala chatta khalei athum pingdila proho nana matui mida rakra atamli proho nali mi kathaya mi chungmaida proho leing sakmilo kala proho viva sinalupa lanhi proho hakkamaha nawi umram siam kakali savaing sakmilo lan ye sing mi gida kalai kathana ping ning kathar uklung kathar sangmilo proho lan hi ngashai mi da kalai ikatong ra azarvang rali proho no nali kala nawi otram kangathawi ringkapa kangayamji matai me da thai khuing sakmilo athum nila nawi matai kame so kamiji ta sungmilo lan hi proviva na pang mi ali khorsang dale nana savai milo nawi so kami khanga ka wena mashida proho nawi lumashan kami kala nali ningkashi milushit dale jishui ming jina kayu ngasa chingdano amen
ara masot kamila shi kutum mena le le krele tom singen lak le hina tamra humiruno chui tizang le women society no humiruno khna wole kurum la sorin kusung ashi kutum le redi saman ga arwe tom singen lak le na tam ra humiruno generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries,
Mahairil. Ich muss schauen, ko Mahairil. Chờ rồi là cái làm sao là cái ina tụi ya cái này không có yang ý thật cái taเลยazu là cái sao cái gì ili hata si jin ni da cái hearing pa này là cái learning sa na cái gì ring pa na cái gì là ra vậy chứ cái ina trong phương lý rất là cái ishiwui program gì li iwa mình dân da cái thấy khờ nào cái nào ring pa na da cái thấy ila sa ra gì da cái ina yarli o chazat le daga lasat le daga tada akon hi overwork sa khai overuse sa khai le riang hi jeta lagza hi smooth sala kai na nganai la kai na tada na thumne expectation le da khai tada ma ka shingre round ne ji rila kai na hangai laga la arin sa gi ji la hi hallelujah ring pa wi jubilee tul khong usa ga ji ne laga la hi ishi oja na ya ishi oja na as jubilee hi wang da 이 가이네 아코노 바지네 이나 상야 집이나 모래 룽리 뚝널러가 땅멍딩 에이나 몽사야 거지슈 그리스도의 Pauga paka horjina kalami haira awo aing ngarabing may bang may hor may Krista wuivang kayakha wuivang chị đã học cái lyrics mà thấy nào rồi mình mà thấy rồi chiều mình lấy ăn ra rồi nè chỉ vì na more undi tuk na laga tăng mang tiếng eina mong saya cơ chỉ su Christoi Pauga paka horjina kalami haira awo aing ngarabing may bang may hor may Krista wuivang Pauga pa wuivang kang chi maleilak mang la chi cất mi Hallelujah ring a pata lu kong usa so kami Jubilee rashungda mang la wi zakang hili ra chir khuisa awi ming li ningshiya masod misa ishiwui leiga shiji Nathum kahoron mi haira Kristana itumba timida more chi pyo mi haira we me a Krista we me ningshiya masod misa kayakha pila teimna singda sochi katsa Hallelujah ringa patalu kong usa so kami Jubilee rashungda manglawi zakang hili rachir khuisa awi mingli ningshiya masod misa
个崩溃个哈呀，闹事不个特热有呢，不瑞包个跑退后的哈小可白，后也可么兄米人，怕亏可白。Patelu kong usa so kami Jubilee rashungda manglawi zakang hili rajir kuisa awi mingdi ningshiya masot misa masot misa ningshiya last kena kala was kena freely masot chikat mikhavai chung ningshiya azavule mikhai talen jenda tamuji da freely so meeting lo ji hi hangai ne arwe very tuipami kulumvu lemila mk vice chairperson women society Mailiang Baptist church na tamkhu miruno jiti jangle masol lali team horizon na tamkhu mida matumi na tamkhu miruno Matumi we Bible text yari gutong kanang ningka da pangurum sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 6 aina tangda itumi broho Jishu Krista wili kazang wuivang warena gazing ramli itumi tungli manglawi sokhami kachungka herormi haira 4 Ogatui mararang lakhala Kristali khangashit wuivang warena itumli awi ngasa khawai kapangkhui cheina itum awi manglali khamakhau maleilak kathara ngasara 5 Legacy wuivang Krista wi mangai na itumli awi now sakhawai warena ngaranping haina hi awi sakhangai ningjang kharinjina 6 itumna awi tekhamade lukhamashan wuivang wareli sojikasa kaja lanmetji awi khaluma naw mayarawi lungli itumli mihaira next Ephesians chapter 5 verse 14 to 17 aintanda kaji gatha oji mathingrik aina phongshok tharan thaiping phongshok tharan thai paiser hawa jiwiwang hithada hanga ngagar thrilu he gapi kachiwi aina ngagar thrilu Kristana nawi tungli hormira 15 Jaina Nathumna kathada ringda lekhala da jikshinlak aina yanglaga mangkhamu mipingna kharingthada maringla thangkhamai mipingna kharingthada okthilu 16 Sagapai atam ji aremali mashiman ngasak hai alu kaja arihon hi magapha atamna 17 jiwiwang aina mamangmu alu kha prohona nathumli ki sang sangai khala kiji phakhilu hiwre between
check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, hello. Hello. positive support kami wuivang eina rivali otram khangatsiva atam hi hilakho nawi khalei ko tong khishok laka achiwi atam hilina rivali otram gatsilo the support salak ga ningmi da khalei ika haramang maningla women society avungara pingli ka tomi da khalei ka harangara pingli ningshina kho ga chi hi phongshok nga ye khiwi wangla ja ka vai itum na thaira angaya yaw ko homanala itumli hangaira mayer now bang sem khui ka highway thili shinau ping hili sem laka rivra we karin hi ungshung sakawai shinau ping li sem ka khui hi rivrana chiwi ningrin leilaka sem khala ja kawa itum genesis hokopok kapi ka sang khani wi tuiza tharad chi shatli ka sang jiwa khigla ja kawa mayer rawi kachang achon me aka sem khuira da rivrana tuing shit khamiji itum shinawe na mayarna rivrawi mangali otram khangatsi hi pravena kaharali katomra kaharana praveli katom laka rivrawi mangali otram ga thunga rum laka rivrawi kazing ungram hi sakak phalungki gachi kho itum shinau pingli rivrana apong te ngata de itumli rivrana khokhiye kai khai itumli va rivrawi pau kapha hasho khabai da itumli rivrana khoshoke kalaka hoi nang so the bible the tam khui laka ach women secretary salaka itum women we kathana ping executives the zang da itum li rivrana kathana sakawai rivrana ka pang khui kho shinau kai khaliva avungara kai khaliva doctor sang sake ojala sang sake kalachimang maning lakai kawa shimli pam laka naungara pingli yang sang laka kaharali yang sang laka nganau khawai ka ji hi itum li rivrana talent ngatay da mi kho kha hidada ka hang hi eina itumna office livala ka otsada khalei ping tolob zada khalei ping hina shimli pam da khle avungara pingli itumna phamaye chuimaye kachi maleilak makho kaitumna doctor salapai oja salapai shimli naungara yang sang laga khangnauli lapai kutong hi rivrana itumli awi karin khalei atishuda itumli talent ngatay da khami kho chiwi wangai na achasimik show hiwa rang room da khalei platinum jubilee hili rang room da khlei shikasanga nauping itum kutong hi rivrawi mangali ring phang room ra matai la kaina Mailiang Baptist Church we women society we hili rang room da khlei shinau ping itum rivrawi mangali msot mi ngayi ye kalachimang maning la mayara ping nala na prevu khalei wuivang eina na shavu khalei wuivang eina na we azervu khalei wuivang eina achon khalei wuivang eina kala na we naw ngalavu khalei wuivang eina rivrawi mangali masot mi laka
itum se asa khui laga rivrali ham kasang atam hi lengi ye kaji hi hangaye kiwi wangla ja kava shinau ping itumli rivrana sem ka khui hi awi sakrin khui laga Genesis chapter 2 we verse 18 li zang da khlai izer connect do kaji hi angya itum kala Jubilee hi wi team sa da khlai iben ezer kaji hi izer kaji tui hi shinau ping itumli rivrawi sakrin ka khui wi quality wi longli izer kaji hi itumli rivrachi wi awi sakrin chi wi quality ji itumli khami kho jiwi ka khalat na va khigla jakava rashungda vivrana ngachon miye kajine yang thus far has the Lord helped us iben ezer connect do the hangda clay pa hinava suitable helper kajine helper gaji atam tharan hangda clay tui izer gaji pa hiva helper gaji na ogo tui wi shongai na shimli itumli ngachon khawai haida clay the shinau lapai now shinau lapai or akha lapai itumli ngachon mi khawai the helper haida clay jili ka hangmaning mako kai itum na Bible li khayang atam tharan matai lakai na Old Testament hili izer ka hangda clay tu yar hiva Israel now ping na short lak ka hayatam tharan jili atuming chon me hi kachiwi na rarakla da ngachon khami hi kachiwi na rarakla da rivrali yangalaga khangkaw wilungli rivrali address kasa ngachon me kachi hi rivrawi quality ji jiwi lungli itumli rivrali sang khami kho jiwi wang aina shinau ping itum hi rivrali masot mi laga rivrawi mangali ring phap lungra aja here the platinum jubilee kamayon jubilee the hangda clay tui hi itum jubilee hi wuivang eina apam ngatai da your laping la rang room da le kala himang maning la churches ngatai da we eina yaw ko homala kala yaw ko homa we pray la deacons la kala kathana ping la women society youth society we kathana ping la rang room da le itum hi Jubilee hili ringa pa kamathan wi atam hili ila sharukwira da rangarum da khlei hi itum wi kharin leisere kharin jiwa khigla jakava Mailiang Baptist Church Women Society wi Platinum Jubilee kamayon wi ringa pa hili ila sharukwira da itum hi rangarum ser ka haine yola ping na la jichawi leida khalei ram jiwi ina latwi da avaram hili hanung laga shim khuli pam khangarum ngasot naw pingli samphang ga khui kala chimang maningla khungatei da we ina rangarum da khalei hi iwi wangla aji ta the platinum jubilee hili rimphang rum ra da khalei hi itumi purpose kachunga lei ser kho kha ina hang khangai pawa hili hangda khlei ring phalo da hangda khlei ring ka pha hi Bible hili ring ka pha ka chung with definition ka piai da le kha mashiman ki kachi katang makhavai ring ka pha hi akhlei jinawo ji ati itu mi platinum jubilee khamayon hi wi core value akhne platinum jubilee khamayon wi kharin hi hilake hi khigla kachi hi aring athor itum atam khonna ka Bible hi yang laga itum yang rum se Leviticus chapter 25 pangmon shi kapi kasang makuda phanga hi yang akava rivrana Israel now ping li ki hangla jakava Jubilee hi Nathum we call the rivrana Israel now ping li sokhmi atamne kala Jubilee hi ki wuivang ina mayon khla kachiwi kharin hi Leviticus chapter 25 hi pa kava chili sang sed le ima pata luimra khamatai lakaina Jubilee hi ki wuivang ina khamayon khla ja khava maram phanga hi leichine khare sada Jubilee hi khamayon hi kathada mayon khla ja khava zingkum hi kashini shi hi 7 times 7 hi mayon khui ga highway tili 49 years kai laka chiwi next singkum chiga 50 years ka paina Nathum Jubilee mayon lo gajine Jubilee khamayon chili Nathum na sadakle lui odvadakle hi masalakla ngasam khui lo da ngasam ka khui atam ki vivrana miye
hang da kleng sam ko khui ka ji hiwa ka sai kha chang na ring eina ka pam we atam maning mane kha ngasam ko khui rest da hang da khalei hi rivran na simik shot ruk thang ana oguthui kala kzingram kala apuk vu ka tong hi sem khui ka highway chili ana ka shini thang ngasam ko khui jiva vivran na sem khui ka hai ka tong hi ngasam khui la ka vivra wi te khamate phong sho ka hai ka tong ji phaning ung la ka vivra hi vivra wi te khamate vivra wi khangam khare hi phaning ung la ka ogu thili leida kle apuk vu ka tong nang sam khui la ka vivra li masot khami chui ngasam ko khui li ka hangne chui ka khalat na va khikla cha ka va Jubilee hiwa hiwi atam hiliwa ija wi ngalang gazar ot ngarut hi hor hai la ka ngasam khui la ka vivra na sami ka hai phaning ung la ka vivra wi te khamate phaning ung la ka ali masot khami atam kho number 2 li maleilak ina Leviticus chapter 25 hi pa kata atam tharan chili hiwi atam hiliwa kacham pingli khangazan pingli atumli nali vivrana somi ka hai hi atumli phaning unglo gaji hi nana zakhui da khlai nana mangkhui da khlai nawi luili wasang ka hai ji namang wi maningla kacham ping wuivang kathai ping wuivang atum wuivang la shirukhi hai milo da Leviticus 25 hili zang da lekho jiva khigla jakava Jubilee atam hiliva vivrana ili legashi vivrana ili ning tong thada inang yurpam da clay ring room da clay iwi mi ping hilila atumi ka chot atumi ka thai rukachang hili inang chon mira ina iwi so khami hi atumli lang rin mira kaji phaning ka khui atam mane kaga thumali maleilak ina hiwi atam hiliva leida khlai leiman zang da khlai mi ping hili thar khami atam ne Leviticus chapter 25 hi yang akhava Israel now ping hi atumli ka thakla ja khava atum khalata wi ring khangarum hili itum na thai itum me atam hiliva itumi kharing kharakhi paisa in cash ina yang oda khalapai ngateng te itum paisa ina transaction saye kha atumi atam liver jiwi jehuti now ping Israel now ping Leviticus chapter 25 ka kapi atam atumna kharing atam chiliva lairi katam ping kai khana thaira barter system hi zatna saye jiwa khigla jakhawa in shikai laya khawa kachikatha iwi khongnai now ping in the thai khamasui mi ping we eina ashina gehu maning khawa ma kata hi waza khawa iwi shikai hi eina ngatsu ngrok laka ina iwi leida khlai iwi shikai hi mira yang kala ashawa marak khali leida khlai Israel now ping we lungli atumi kharing kharakhi arihon itumi thada private companies leilaga ot kasa jikathaji malai samane kha atumi atam dila Israel now ping hi atumna kharing mirin hi agrarian mirin ne jikawa lui waza laga shikai kai laga atum hi kharing mirin hi ring khui gi jine yang je wuivang aina marakhali kachikatha shimkhura khali shimkhur jiwi akui sa da khle avavu yang or maning la shimkhur jili maleilak ina bread winner lui wala ka shimkhur li than na ka leida khle avavu maning ka wa avavu maleilala avu remaivu pahina kakanang ka za khle atam tharan lui mawa kharar atam tharan jili naung raping li miza khawai wuivang kachikatha khongnai naw akhli shuk sagaji yang layman zang ka hai ormaning la ashiwi shikai ot ka sa hili atuma donkey gadahi shichin nagji ne jaina ashiwi shikai hili ramjili shikai ka thiwi yang ada kazat khara ina shikai shiman ka hai atam tharan jili shimkhur jili maintain sa kawai sustain sa kawai ringwa kawai apong ki kamakhlai atam tharan jili atum khalata Israel now ping we lungli kachikatha shimkhura khawe ina wapo khui laka kharing atam tharan layman ka zang hing awag jine jaina vivrana khi hangla ja khawa natum khalata Israel now ping ring khangarum hiliva leida clay zingkum kashini kajiva natum hi lali layman zang da khlai ping hili atum li therm yaulo kajine yang
นาวิลีก็จะกระทั่งนั่นน่ะลุยวากระซาจิลีนั่นน่ะมักเคอร์วิวังไอ้น่ะมาว่าคุยแล้วก็อีวิงเลยฮีนั่นชินะสิงซาโลนั่นชินะวาซาซาโลแต่เลยมันสังกะไฮปิงจิลีสิงคุมกับชินียกับกาไอ้น่ะฮิวิลัมละปายชิกายละปายก็ต้องฮีฮันมีกจีเนเจนฮีเลยมันเธอขมีอาตัมจูวิวังไอ้น่ะริวรานะจูบลีคราตัมทรานฮิลิละเลยดักเลยนั่นเลยมันสังดักเลยนั่นนาวิลีเลยมันสังดักเลยก็ต้องจีเธอขมีอาตัมกสารโนกจีฮีริวรานะอิสราเอลนาวปิงลีกสอยยังขมตียลีอาดังฮังไฮท่าดาอิสราเอลนาวปิงวีลุงลีริงขังรุมฮิลีกายขวาเลยมันกจังฮีสิงคุมทารุกฮิวิลุงฮิลีมารุนการ์มาดาอาทุมวีเลเบอร์ชิมจิลีเลยมันจังดักเลยชิมปามปูปาจิลีวาลค่ะtermฮีบรูจุเอนะว่าอบาดิมจีจิกว่าอาวิชิมจิลี work slaves ท่าดายังเลยมันจังดักเลยมาปูกช่างปาจิลีวาดปั๊มละก็อาวิเลยมันจังดักเลยฮีอันน่ะอดสามีมามันเจน่ะเธอก็คุยชีวิวังไอ้น่ะมารักคลีวะจดนาก็ให้ตันทรันจิลีอิสราเอลนาวปิงฮีเลยมันจังดักเลยฮีมาเธอครายังกจีละงวากจีเนจาตัมทรันจิลีจูบลีคราฮีเอน่ะเลยดักเลยนวิชิมลีอาตุมวีอาตัมยังอาตุมวีเลยมันจังดักเลยฮีเธอขวายดนวิชิมลีอดซาดักเลยนวินัชินางราปิงจิลีอาตุมลีจิโฮมีฮาวโลกจีเนอุงสักฮาวโลกจีฮีริวรานะสักลักไอ้นคุยกับพงาลีฮิลิจังดักเลยก็ต้องไอฮิวิคอรุตจีวคิกลาจากว่าอิสราเอลนาวปิงลีอาตุมิชิกสังฮีเตสกษาจางเพียงยังฮิวิวังลาจากว่าอาดังฮังกไฮดาดสิงคุมกับทรุกีป้าไม้ละก็ชินียปาฮิวาลุยมาวัดลักละสามละก็ปั๊มละก็ริงกิกจีเนถ้าเขาว่าสิงคุม49ก็กชุงจีลุยมาวากิกจีตละถ้าเขาว่าจูบลีอาตัมฮิลิวาลุยมาวาลุยกิกจีถ้าเขาว่าสิงคุมขณีฮีลุยมาวาละเลยดักเลยอาปั๊มจิทารานจิลีอาตัมจิลีริวราในอิสราเอลนาวปิงฮิลีจักสักลักก็ให้อาตัมทารานจิลีอิสราเอลนาวปิงฮิลีอาทุมอาอิลิกักชิดสังเลกจีฮีเตสกษาอาตัมเนดาฮังเอคิวิวังเลจากว่าซิงคุมาคว่าada 48 year hili ziงคุมาคฮีวาซาขวายดาอาตุมฮีมาก็ท่าละไปอาตุมชิกายละไปฮีก็ต้องเกให้สาไปซิงคุม49บากชุงไงนะซิงคุมาคว่าพาลุยดละข้าก็ขณียกุมจูบลีกุมฮีลุยมาวาซาลุยอาขว่าต้องฮีโอกทิวิชงไงนะมาจูอาขว่าจอดกีกจีข้าริวรานะอิสราเอลนาวปิงลีมาได้ลักไงนะอาตุมลีเทงสักขังไงว่าคิกเลจากว่า Deuteronomy chapter 28 we verses 1 to 14 ฮิลิคิฮังเลจากว่านัทุมนะอีวีกหังนาอาคาดะโซขมีกจูงมีไอเดเลยได้มาวาดมสักมรดะหังได้เจนะซิงคุมขณีลุยมาวาละอดมังอามาคุยละริงกิกจีฮิลีเลยดักเลยอิสราเอลนาวปิงอายักขะอาทุมนะยาเวฮิลีริวราฮิลีนิ่งตรงลักไงนะชิดสังคลกจีจางขยังอาตัมอัคละงสายกจีฮีจูบลีอาตัมลีเนข้าหังขงายป่าวคิกเลจากว่าอาจจะอีทุมีทอดฮิลีเลยดักเลยจูบลีฮิคิวีอาตัมลีมาย้อนเคลจากว่า Day of Atonement อิสราเอลนาวปิงฮินะริวราวีมังาลีหำสังละก็อาจุมวีโมเรเธอร์มีขวายดาริวราวีมังาลีอิจิจาวีโมเรวีวางชิกายพื้พยาละก็ริวราวีมังาลีโมเรหังพัดละก็เธอคุยกับไฮวิทิลีจูบลีฮีขมยอนเนจูบลีก็จะฮีฮิบรูตุยโยเวลวีเอนะยังโยเวลวีเอนะก็คุยนัวแล้วก็โยเวลก็จีวีก็ขลัดนะว่าคิกเลจากว่ามุกวาวีอังจีก็จีเนเจนะอังยาเลยอีทุมตะลือปังลักกินของไอเรยังข้าฮิวิ significance ฮิลิจูบลีคราอินเนตะลือก็ของฮีของพะพาก็จีมันนิงมันเน
คิวิวังละจากกว่าริวราในอิสราเอลนาวปิงลีอาทุมีโมเรย์เพียวมีกะไฮวิทิลีจูบิลีขมยอนฮิลีเจลือฮีอปัมก็ต้องลีอิสราเอลนาวปิงนะปัมเดคเลอปัมจิลีเจลือฮีคงวาโลดนิงขมีเนข้าฮีเจลือกับคงฮีเอนะจูบิลีราให้รโคดงนาดักเลชาคุยดักเลปิงจินะอาทุมีอุกลงลีขมทานนะเปเมกจิฮีซังเดคิวิวังละจากกว่าตั้งหังตาไข่จูบิลีมรัมหังตากะไฮจีกะไปมันเดมรัมมาดีจีวะมาไตลักไอ้นักจามมาปิงลีเลยมันสังดักขเลยปิงจิลีเทอร์มิโลยังอาจุลีนาวิชิมลีเลยมันสังกะไฮวิวังไอ้น่ะนาอวิบากีเทอร์คุยกะไว้เลยมันเทอร์คุยกะไว้นาวิชิมลีอดซาดักเลยปิงจิลีละจิโฮมยัยละกะอีจิจ้าวิชิมจิลีฮันองกสักโลดะหังดักเลยกะขนังกะจอดปิงกะจอดมีลุงลีริงดักเลยปิงจิลีจิโฮขมีงะตังคุยขมีกะจิฮีพันิงองขวายจีมาใจลักกินจูบลีวีพังชาจูบลีวีโซขมีจีเนถ้าก็ว่าอินมารักลีฮีปามามานแล้วก็อินมาจุบจีอินสักลักกินเลยมันสังแล้วก็กะจิกะท้าวิชิมากลีอินอีวิเลยมันจีเทอร์คุยขวายดาอดซาดเลยแล้วก็ Day of Atonement จิกว่าริวรานะอีวิโมเรอิสราเอลนาวปิงก็ต้องวิโมเรเพียวมีขวายดาปังมอนชิคเรจินะก็จอนชิมจิลิวิราวิมังอาลิพื้พยาให้แล้วก็โมเรเพียวมีขวายดากุบก็ให้วิทิลีจวิอังรานอังเยกุบก็ให้วิทิลีตะลือก็คงไอ้น่ะเราซาดะเคลมีวิชิมลีอีวิเลยมันสังดะเคลฮีทาร์คุยขวายดามีวิชิมากลีอดซาดะเคลฮีตะลือคนก็ชาไอ้น่ะอีวิอุกลุงลีคิซาดะมริงพามรดจดลักไอ้น่ะเนอร์แล้วก็เลยก็สาหิวไอ้น่ะจิโฮขมีจิสัมพังก็คุยได้จิวิวังไอ้น่ะตะลึกก็ของไอ้น่ะจูบิลีราให้เราโคดก็หังไอ้น่ะเลยมันสังดักเลยปิงจิลีจิโฮขมีเธอขมีจิวิอาตัมเนเจนี่ฮิลีหังดักเลยตะลึกก็ของฮิวาโจริวรานะมีกุโมวิโมเรเพียวมีไอ้เราโคอิสราเอลนาวปิงนัทุมวีโมเรเพียวมีไอร์โคจิมังมันนิงละนั่นน่ะโอกตุยฮิลีริงละก็นั่นน่ะโอกตุยอีโคโนมิคลีนาวิไปสนาวิคาริงคารักวิลุงลีจอดตะเคลนั่นน่ะจังตะเคลเลยมันจังตะเคลก็ต้องจีเธอมีไอร์โคก็จีน่ะมีรินก็เธอลัดวีดังรุมก็สังวีริงก็พาจีจูบิลีขมยอนวีก็ขลัดจีชีโคอาจีอิทุมิทอดฮิลีลัดวีดับพันิงงเสอารีอินหังตาดะเคลย์เซอร์มันฮีอาตังอีตุมวีคอโรกราฟีกับซาลิรโนก็เลยฮิลีspecial number มีก็ให้ก็เลยอาจจะตุมลี choir ซาลก็ท่านมีดะเคลย์ทีมฮิวี message ที่สังเสริก็ให้เนี่ยอาริงก็ทอริตุมวี Jubilee วี message ฮี Jubilee คราฮีเอ็นริงพาโลมาทันโลดะหังดะเคลย์ฮีอิสราเอลนาวปิงลีริวรานะ Jubilee ฮีนาวิวังขมีโคก็จิตหาดะอาจจะอีตุมวีทอดอีตุมีอัตมฮีวะจูบลีสัมพังดักเลยฮีคิวิวังโดกจีฮีมาจุกมาสักไงอิสราเอลนาวปิงลีริวรานะจูบลีมาย้อนโลกจีวิคารินขมีเอนะอาจจะอีตุมนะจูบลีมาย้อนดักเลยฮิวิคารินฮีมังใจลักมันเองไบเบิลปามีนะละมาทิ้งริกไกนะปาชกมีไอเร่ Ephesians วีไลริกฮีมาใจลักไกนะPaul na efficient now pingli efficient now pingli kagabi chichi hili variation now akawi variation now Jesu Christali shit kasangwi sokmi khima maikla kaji hi kapi ai da le chapter la machung mane chapter tharuk mang le sabaya kava aji hili Jubilee ka kuphi na itum shimni la hanung la ka efficiency wi lairi khi umpa se hili ki hangla cha khawa atang bible pa me na hangshok pa shok ka hai tha da efficient now ka pi ka sang akhawi tuiza kathum kala chiwi azin ji pata khawa matai lak kaina Jesu Christ hi atang wi Israel now pingli atumi more phyo mi khawai wi wang eina yaw mukwa atum li ri rawi mangali phu phaya hai la ka ashi ka ta ina Israel now pingwi more phyo khmi ji tha da
hili efficiently zang hai thata Jishu Christa wi ashi jwi mga eina Jishu Christa wi ashi jwi mga eina Rivrawi now mayera Jishu Christa na ashi ta kami eina nawi more iwi more piao kami wi pangshap wi maramli zangdale ko Ephesians chapter 1 wi verses 3 kalachwi azing ji pata cover jizang lak tale verse 6 jilipa cover Jishu Christa wi ashi wi mga eina mikumo itum hili ngatang khui mi haire hui mi haire da zange hi itum na English translation ni yang akava ransom da hange yang Greco-Roman culture jagava Jishu Christa na ring sa atam li vakatha kala jakava kachikatha raw akhali ali lokhira jakava ali ngatang man hi migai laka raw ji jili jiho khamine Wuivang na hili hangda kleva kigla jakava nawi iwi more piao mikhavai wuivang na nali ili itum hili more wi eina ngatang kui khavai wuivang eina rivrana awi nau mayera akamang khalei Jishu Christa hili ana chikat miye je itumli miye gejine kale itumli khami eina ngasoda awi ashi jina itumli more piao mikhavai ashi kata ina itumli ngatang khami yang ngatang kui khawai apongchi miaire kajine hi so khami ka hakko Israel now pingli leida khle Israel now pingna atumna layman sangda khle hi ogthui wi layman mang maningla manglala more wi lungli ner laka leig sa chiwena pangmon khare na Israel now ping wi more phiao mi khawai da yawi mewi mukvawi ashi tang saklaka rivrawi mangali atumi more thar khang sak chi thada Jishu Christa wi ashi tami ga haijili nana kala ina mashit sanga khava phiao mi khawai apong khang tai malailui makho Wuivang na Jishu Christa na tami ga hai ngi tami ga hai ashi ji iwi more phiao mi khawai wuivang nei gi hi itum shit sang phalungra atonement yang atonement jwi ka khalat pawa tada atonement ka ji layman sang ka sa jwi eina run khami yang ngatang mi ka hai atonement ka jiwa ngatang khami ka jine jene tum na jwi azing ji itum na latlui da pa khawa rivrane jishuli shitkasang naw ping itum hili rivrane itumli awi naw mayera hi lamet akasada itumli miye kala awi naw mayera hina nawi iwi morewi ina ngatang khui khawai hui mi khawai da ana apong hi khwirami haire gajine kha hi khigla jakava na khalatana saga khui maning manai kha hi va vivrana awi lukhamashan awi thada lukhamashan wi lungli nali ili khami kho nana ka phak sa wi wangai na rivrawi phiau khami hi samphangi ga ji maning mane achi itumi very shiwi lungmi itumi atam thot hilila leifu ko ina ka phak sa wi wangai na ina meeting church wa ka wi wangai na fasting wa ka zang wi wangai na iwi more phiau mi aura I tharaura ga ji wi kala hui khami samphang aura rivrana ili hui mi aura ga ji wi expectation leila ka zata kleila lei papam kho ka bible na hangda klei pa wa khikla ja ka wa hili hangda klei hui khami phiau khami ngatang khami hiwa nana ka pha ka sa wi wang paning mane kha hiwa rivrana itumli leigishi wi wang aina ana ili rivrana itumli ta da lukhamashan wi wang aina itumli khami ne da hangko lamet ne da hangko ji itum mam lai pai mane je na itum na Jishu Christali rivrali samphang khui ali samkaphang aina rivrawi so khami china matang haimane atang verse 3 li hang hai tha da Jishu Christa wi manga aina awa rivrana itumli manglawi so khami ka chung mi ai re da hange jile ari hang hai tha da phiau khami ngatang khami hi la khalel ko kala Jishu Christali samphang khui laka ali khui ka sang wi wang aina ala rivrana khami lamati gift ne da hangko kala khamati ali rivrana latlui the verse 13 ni ki hangla jakava jishuli khisang haya tam tharanjili itumli mangla ka tharawi mohor itumli nammiye da hange mangla ka tharawi mohor nam khami khigla jakava ihi
ขังเตกิปากขวิมันิงมโคข้าจิชูคริสต์วีอีฮีจิชูคริสต์วีโคดาจิชูคริสต์ลิชิกสังวิวางไงนะมังลากเทรวีโมฮอร์ฮีอิทุมลีชิกสังนาวปิงลีโมฮอร์ฮีนัมมีเยดหังเอก Let read the verse 17 จีอิทุมลีปากตาตัมทารันจิลีริวรานะอิทุมลีเทมกเทมทังขมัยก็เลยจิตให้ขมีวิลุงลีมังลาฮีอิทุมลีมังลากเทรจินอิทุมลีริวราฮีก็จิกทาริวรักเลกจิฮีทุกไม่ได้เทขไว้วิวังอิทุมลีสังมีเยจิโคมังลากเทรวีปังชับวิลุงลีฮี divine illumination ดโฮเยอาตังอิทุมวี Bible ป้ามีนะป้าโชกะให้Ephesians chapter 5 we verses 14, 15, 16 jili sang da khalei jit hada mang khama mi ping na mi ping ma thala thang khamai mi ping thada ok thui lo da hili hang da khalei hi chapter 5 hiva ko hor wi lungli ok thui wi maramli matui da leite jaina hili hang da khlei ko hor ga ji hi itumna machuk laka a hiva thada hili leida khlei ko hor hi nei da phaning ra kha hili Greek wi tui eina va hi wi ka khalat hi vision ka jine vision hi wi ka khalat na va ka hor da hang da klei hi vision hi na va khikla ja ka va marak khali itumna Bible ka pa tam tharan chili nana phap mata lak la lei ka sa chi Bible hi pa ma man che na chui ka khala chi oh da light mitai laga light kho yang or itumna cinema ka ta yang ka va now snow ping wi ta da idea da kahang ji tha da mathai la lei ga sa ji wi eina itumli divine illumination phapta khwai thei khui khwai kohor sam ka phang jili kohor da kahang no wo ji wi wangai na ki hangla ja khawa vivrali ji shu crystally zang hai wi ti liva mangla ka thara ji na itumli itum na khorum da khlai vivrahi ka chi ka tha vivrak la ga ji hi thuk mai da thei khwai itumli vivrana thang khamai award kala pangshap la miye da hangko jaina hi ka hang hi na iwi uklung wi concern akanava avang raping itum hi women union wi Bible study method tam ji thai da leidai avang rang ka chung na hange Bible hi pa lui lala i phap mata mane da hange yang hi divine illumination hi phap mata kharar hi divine illumination khawat wi wangai na ne itum na Bible ka pa hi hengsa da ka pa ina phap ka ta khlei khavi rahi thuk mai da thaira ja khawa rivawi kharinga tu hi I phap ta phlung ra ja khawa mangla ka tharawing chon khami hi darkar saye rivawi mishit sangla or mangla ka tharawing chon khami maningla divine illumination maleila vivrahi ki pakla ga chi thaira da na khalata wi pangshapaina I khalata wi pangshapaina vivrahi li phap matarar makho kha vivrali pangshapu kuilaka mangla ka tharawi pangshapi manga aina ji thai khui gi gi ne kala chimang maningla verse 18 hi yangkata tam tharanjili jishu christali khuisang ga haya tam tharanjili mashiman pai gi gi atang itu me choreography hi lisa ga hai thada yang of holy forever jikava katang mikhavai ka thar khamathenga vivrawi pangshap hi ogthili leida khlei pangshap authority powerly leida khalei pangshap leida khlei tada khamunga ping chuina chui mai khar gaji pangshap hi jishu christali shi ka sangaina itumli miye jiko chui pangshap ji va khikla cha khawa katang mikhavai mirin akhama khira shokrakla gaji mathaim khoitum mikumo wi shongai ni yangkha kha shika sanga naw ping na iwi uklungba jishu christ hi kazingram kai re latui da ali shika sanga naw ping I nali latui da raho lui ra gaji gaji han khalewi lungli iwa jishu li christali shit sang hau ki da iwa katang mikhavai mirin samphang hai re gaji han khalei iwi phasa hi ne shimanai salala ogthuina kanthuai salala iwi mangla hiwa katang mikhavai jishu christ hili ringarum ra gaji han wi pangshap hi ogthui hili leida khlei kathana pin pangshap leida khlei khamunga ping jiwe na chui mai khar gaji katang mikhavai authority power hi crystally kazang wi wang eina jili fellowship room sak khlei wi wang eina chui power hi shikasang naw ping na ila leye da hangkho
Jena lat we the verse chapter 2 we verse 5 hi khayang atam tharan chili atama khali itumore we lungli thi sakho kha Jishu Christ li shit ka sang we wang aina awi ashi jina na iling ngatang khui we wang ngatang khui khami we wang aina ariva na mathi lui makho kha Jishu Christ li zangda na kharinga mi sai rakho ka ji Christ we lungli na kharinga mi sai rakho ka ji Jili zangaye. Let we the verse 19 he let we the itum no kapa tam tharan jili. Itum bin he Israel now meaning to the itum he Gentile state. Jishu Christa we hui kami he Israel apam li raye. Jehuti we lungli jishuna ministry sama mane. Atama kali jehuti now bin mangli virana kapango kui yurne the hangsai. Yang ka atang itum masotla sadami guys awi lali kazang jithada yang jiva kigla jakava jehuti now bin mang maningla Gentiles itum hiva ariva Jishu Christali kazang wivangaina awi katharam yur sahaire gajihi chui sokmiji itumli miye hangtak hai sokmi katong hi Romans chapter 1 kala verse 18 16 kala chui azing ji pata kava Kizang kala jakava Hogopok we eina vivrana awi te kamatehi mikumo itum katong we amikaina papta kavai taikui kavai itumli vivrana miye da hange ka mikumo itum we uklong hili more gaho makapa gaho hi kazang we wang eina vivra we te kamatehi vivra hi hyaka tek maleilak ko gajihi itumchi Mathairer tuwe kajihi verse 18 li sangde mikumo wi makapha makhya kala more saiko rechina khamashungji mathai ngasak tuwe kajihi sangde Jewi ka khalatwa Jishu Christ na hyakka atang Ephesians chapter 1 we verse 3 Jewi azingji ina hangta ka hai Rivra we mga aina Jishu Christ li shit ka sang we wang aina Rivra li shit ka sang we wang aina so kami piao kami ngatang kui kami hui kami kala ogutui hili leidak like khamunga ping we aina tree my car ka ji pangshap itumli mauping na ihi na we uklong ka thada leikla ka ji hi machuk ngurum ka sak ngai nana atang we hang hai thada Bible pala ka phap mata mane ja khava na we li sai na khane Jiva kigla jakava na we mirin na ina vivra kyakka nganai da ring ngarum dale na kristali kwisangai rela kala na we mirin hi jishuli zang da vivrali awi now sadana ring hairela gajihi itum kamachuk darkar saye atang we hang da khalei jishu kristali zangai kava gohor divine illumination Rivra na tangkamay awar mi da Rivra hi kachikata Rivra kla kachik tukla kay na pap kata alinga na ilakay na karing hiva Jishu Krista hi apong jichimang ko kana na pap matarar man na da hangdalaya kava are we Romans chapter 1 verse 18 ni zang haitada mikumo we makapa makhya kala more saikorali na khamushungji mathai nga sakthua da hangda klai thada Vivrali mathai khang sakhi nawi iwi makapha makhya na iwi more wi wangaina vivra hili mathai khang sakka gajihi itum khalata bichar ka sai darkar sai ache itum Jubilee khamayon sam ka phang hi na itum ring phang rum da lekho itum hi ayawe na hopok te itum li host church na itum host Mailiang Baptist Church Women's Society kala church na itum li kashai kashak tada ring palaking phazam queen sake jil sok khamiya khane yang kala chimang maning la itum hi maram ngatai da wuivang ina Jubilee hili rang rum laka yola ping na la shimli ava avali ramnau ping ni ungsang phang khui laka sok khami la samphang da le kha hiwi hang da klai ri sok khami hiwi na samphang da klai ring ka pha hiwa Jubilee kubai khava jiwiwa kai khava shimana ro kho kham shiman gi gaji ring ka pha jiwa kigla jakava Jishu Christ mange Jishu Christ hili achinana khuisang laka iwi mirin hi rivra atang we hang hai thada Ephesians chapter 5 we azin jili hang hai thada thui mathuklo kape
Rivali Thui Matuklo Gachiwi Eina Gajine Gala Christian and Nawi Tungli Horako Gajine Jishu Christali Sampang Quilaga Ali Quisang Quilaga Rivrawi Kahor Jisampang Quilaga Katang Makhavai Ringa Paji Kamatanji Itum Sampang Quikavai Sase Itum saikorali Rivrana Somirano Nahui Kai, Sahui Kai, saikorali for we soak being Sarano, Matumina, are we to Bongena, Matalagan stay Mikai, our misses, Mikai saikorali, Nahui saikori tumna, I remember Sansagella, no iwi mirin, Pegar, Mataixon, railing of a Maidok Wuivang, Shop Mirin, Sassar say, Gala, the Lucita, Team Horizon Bashlining Shimilicitale. As a Mailiang, we played Dinam Jubilee, Nishin Suruka, Rakumida, Iram Quer, Shin Masida, Nishin Raspay Midakle, Vang, Mailiang Baptist Church, ningshiya, Yari saikorana, Ring Pasada, Bang Yangla, Nashi Pay, Mrs. Team Horizon Bashile. Lajim Tangli, Azung Tor programs Rukumikai, saikorali, very soak means Saruno, Ari program. Mutor programi mukup zauranga asmang shun Khalei, do we sak Vabra? No we mean we do nningshiya Vabra. No we mean Merano, Roho, Ramsopu. Lewena, Roho is leisalala. Ile Mailiang Baptist Church, women we. Sihakasa, Ile Rang Rumilo, da Vabra, and a wuivang. Yari saikora, we muchunzang the lelaka. Ngazang may tui general in the Sias Hadle, Vabra, and the Kalumishan, Shamilo, Kakwisang Milo, Mailiang Baptist Church, Broho, Women's Society Lin and a Pasho Mida, Broho, don't come on when a cohort shong sector. Jingung, Hashni the Panga, Gagashuni Drehe, Vabra, Itung the Lay, Broho, Nana Leishila, in Itungli, the mountain, and a leg Sajin and a cohort Quiramida. Prahor, Hormama, Laka Jutin Kuntrang, Vagaine, Vagai, Adlung Hilila,
mangali le de kle li lam shung me de hor me de tu ring wa kwel sage da wa no sok mi ko pone ningshiya no wi nang la ve kanen no wi tui li mthalai ne tu li tam chi thek hai wa ri ra ngana ko khui mang chi na ma wai la itu na ngana khui do mangali le de kle mi ring li shi jing la ga ring ba kwai no wi sok mi no wi ngjon khami ji ta shu mi lo no wi khring a tui chi li pro ho itu na ngana khui la ga ka yang sho ka heli khamalai hi itu chung khala sa pa pa me ba ri ra no wi khring a tui li itu ngana khui la ga itu shi sang la ga ring wa gi ji mi ring ji li shung me da itu no wi tui ji li nga ji la ga ring ge khui sang la ga ring ge da wa na li ga bone ni shi na ai re ngo thor wi kho grum hi na ra jang mi da rim phala ai na kup sang mi ai re wa ri ra itu sai ko ro li kayang ke shok ai na itu wi mang la ji na na chiti mi da pro ho ko hor wi ai na itu hor me da ring wa kwai sai ko ro wi tung li na wi tui ji li itu ni shi sang la ka ring wa kwai sa ke da ba wi sing da ka pone ni shi ka chang kha dai re ari ba program yo po da kup sang wi da na wi ka thare shi mai na itu sai ko ro li tu ho mi lo da sai ko ro hi itu li ngatang khamia pro ho Jesus Christ wi min sing da sia sa da ka pone amen. Kishada saloge ariwa shim mungluila ishingo thor phazati khui fai sau se yarui sai ko da phaza fai